gotovi, aj. Šta pravi? Pa ga vidio, povdeka veše. Da? Dobro, nije ni bitna ovaj. Desna ga sredi mreža. Sila.
Zaraz już się to miało.
Traži tamo. Nije, u Teprovo su maškendija ženski, da. Ali će tapati, naravno, ajde.
kontra-gol. Da će vidjeti. Živote normalno. Gledajmo. O, Prosulo se? da vi... A? Ja. Došlo. Ajde, parcijalna utakmica. Zato misliš golo i kima tapa. Aha. Nema sini. Aha.
Al. Evet. Nastaviamo solo. Na sportski работа. Što ja sam borac, djeci. Ne izgleda ušte. Ne. Dajte te param poslije utakmice, zato snima kamera kao da. Ne možem da pravim mnogo već zašto cijela makedonska javnost ne sluša u momentu da pravim već. Tačno, bravo. I na kaj Skopje te begam imam nešto rado. Da, te se slušnemo. Ajde, što? Bez varne osa dođa. Kako čuješ?
Bravo. Što mi reći, ne znam. Jedem da voleti, ne znam mi reći. Nekim kažem nije da igrati. Ja, gol, mislim. Probajte kaj Dragon se pošali na 10-12 gola. 5-0 je svega. Dragon se pošali, druga ženska liga. Ama da, nema. A, pa da. Koji? Tako, nije veliko drago. Sad si plava boja. Stavite se? Malo, dobro. Ajde. Pa ja sam na Škendije. Ajde. Hajde, vidimo.
Bona, kao Wilson. Okej, gut, gehst du fest. Mal, gut, dann kommen
klimu. Što je izmjena? Ušnik ima. Ima izmjena? Pa evo što ušnik je igrao. Ove su trenerke golman, da ne može golman. Ne. Što su trenerke, ne može da igra sa trenerke? Helanki se odazvala Crne Gore na Šapsoj. Da. Snimam, mora se kaže.
Ako za utakmicu da rizikuje povredu. Fajn, pa LBT, LBT skanas. O, tako što to spiju. Bravo, Skopje sad, vidim. Skopje. Ajde, šof, jeste sam, jeste. Eto, i trejte na nešto. Zato imam tri bih, tako da bih bar. Bot, čekaj. Aj, pita, on koma, ajde. Ajde, ne.
7. Na 7. Sedmica na lot. Vraćaj nazad! Bravo. Znam topka na distanci. Kakav kriminal. Penal mı? Nasıl bir şey? Ovo ne ga snimaju. Nema da? Oho.
Eto. Offside. Ne diga. Ne digamo, baš offside.
Segrete slobodete, segrete. Gledaj si. Posle su mene. Pa je 6-0, 6-0, da. Ima velika. Pa Pavle mi reče, evo, šanse za... Abe, to mi reče Pavle. 10 prikaj imamo, ja nego razgratuvam. Daj, gdje? Aha. Da, znam. Dobro, se isplati barem, što si ide oko dođe. Ajde, se vidimo, ajde. Ide i ovo. Devet, bravo. Ko minuta je tamo? Tamo je 6 reta, isto su ove. Slično ide, znači. Životinj gledate. Ovo je 6-7. Gol životinj. Ovo je 2. Šut benči. Ovdje što je ovaj najdolje? Domaćni gosti i to da se pomoći. Koliko će ima gola? 16-0 za domaćni. Da, sve nad 19 imali, vješ? Nad 22. Treći ostajem tu. 16-0 bez ljuboten taj. Da, samo jedno. Da. Osam. To je... Čiji ruče? Koliko na minute? 60. 70. Jeste. A bih tišmo, još od 2-3 dana. Ama će vidimo, nema mnogo da rotaš. Ajde. To vidite se, a to više vaše... Ajde.
Pa, što napravio taj? Prašna prostorija. Da, idemo tako. Ne, to dobro je sve. Ajde. Gol. Gdje je? Što napravio, evo ga. A ne može da se da na noge vrtiš. Već je pravo. Metar como uma vez. Двете са се по 9 за ночи. Uigraš ovaj Sasa? Stop. Da. Nula, 3 bilo.
u tebe već. Bravo. Kaj trne u Skopju ti dneja? Pa dobro, za 15 minuta, to stignemo, na vreme smo. Dobro. Za 15 minuta. To nadimo nema toliko gužva u Skopju. Da. To ne работаем, да, nema. Da. Dobro. Zati! 9-3. Znate kako Drugarov? A? Drugarov. Dobar i bro? Super. Ja, izlično i sjajno. I žao mene pa na promašku. To bi biti strava na film. Jemu se zeba, a to taka wymieniani dzieci. Aby sensu nie było. Ola klubi jemo, klubi jemo, może była para, ola. Başka bir tane konuyor, sıradır da sana. Ova žini smo zora. Čikuš, kako što mi čikuš? Oči doje, ola, već pare na ove. Ti bim stavku. Ava! Bravo! Oni, Majer, ne. Pita polana, taj kako se slučio, stavimo. Nego malo kako kreje, više to da ga pesme biti. Kada dođe mi dečke drone, gledaj, umakli kad sam 25, da nekom poći, kad privjetno sam. Znači, ovo je mero, ne. Ajde, jedan počeo sam, nema. Bravo. Rona, da se zbog 2-0 ili za njime kita dime? Da se zbog 2-0 ili da njime? 2-0 da se zbog da njime kita. Na, te time. Ma non ha che andare. Утре беше Алена, помня? Кой? И Статов? Вчера мы там, наверное, 10.
Uvijek prestane. Da, tamo se ugoću. U Šeređima i toliko. Dečko, kaj će pališ jedno? Še? Voda piješ ako nikad. A. Evo još jedan gol sad. После će ostanete, poslije ići za mene. Zašto? Da sjednem tu za to. Ne, Ne, idemo. Zato. Slobodno sjedim. Iz koji го има сега? То биде шар će umre i to je biде prije da Drugi mnogo bi staro imao. je. I сега koji го има? Drugi, Ivica Čajka i Dragi od Skopje. Dvajicama, Не како што биде. pa nikad nema da vidim. 10 ovdje i Drago. Desete tamo. Umre mlad се da mire poštaro. Ама и тоа што живееше го проживе квалитетно. Некој со преживота не може толку да... Што биде заедно звезда, Бошко Ѓуровски, Минко, Ne, pa ti od Žilče. Да. Ѓурич, татко. Ја дома сум бил него. Нема што. Умре тоа на мојата нега. Кој игра сега У после? Белград идем звезда ја гледам, јас со Борусија, да. Кој иде? Джајич. Кој игра после овдека? Играт Риније од Неготино и Штендија 2009. Светлиња. Пријателски. А, пријател. 2009. 13 години, 14. Игра многу голман, знаеш? A, prvo. Za Škendija brani? Ќе го бара за... За Škendija brani? Ќе го бараше. Koji? Години се го носи. Одлично. Bravo. Драги, многу добар е. Од овде сте од Од град? напуснатата од град сум. Од черка ми. Многу сака голман. Многу. Негдje U игра. Petrinja mi nemamo snimano pogled. Нула негдje тепа. Браво. Со кого? Скопје? Сега со Варвару Сурка имат овде да игра. Ја каја да дојде да увиди. Ali mi možemo da dojemo, ama Кој ќе плати? to je to. Ga stavamo na YouTube sve to. 1500 mi je cena i na YouTube se. Tako sobera deca, ali? To nema problem. Виде со Варвар дерби. Evo to sve. Кул изгубен 3-0 од Варвар. Исто 2009-та? Имам ја распоред овде, све, комплет. Варвар Рубинка 14-0 тепа. Гол не прими. Браво. Менга кој гостива са ти, а? А? Менга гостива кој? Не, Шкендија. А Шкендија. Sakate ovaj da im ga snimam, prašaj gi. Prašaj gi da im ga snimam ovaj ako sakate. За сабота треба да... Ovaj be, i ovaj ako sakate za danas.
Trenerska prijateljska van? Da. Ne, ovo je trener ne razgovara sa vas. A, pa dobro. Ne, s roditelji ne smije da razgovara. Ne bi vi roditeljite sobrice Ама se... nije, ама ги нема, не се A, дадени. pa dobro. Не е за Da. поене, не е за Da, годови. jasno. Prijateljska i plus varne, i ne im se ide, im studi. A za drugava prašaj gi za subotu i javite se. Ako sakate. Имам ја Ne, kis. Če ti dajemo broj mije. Ili naje se ovdje, bravo. ми иде еден дебел, не знам, тие со него има да го... Ao, znam me to je. Ama to je snima... Досадени. To je snima... А, бе, да ладе. To je inspektorat. Рекоа, негде разговара родителите да купат камера сами да го снимат. Pa me... Купиме, не знаеме колку е, и картица, не знам како тоа сме, треба и све. Bravo, mora... Не знам кој ќе биде. Има некој богат, ја не сум богат. Ја купат. Може да учествувам со нешто јас. Ne, ja im sam im kazao, super je, evo, može da vidite. Alo. Evo nastavljam se. Ženski šken bio se ovoj borci. Da, nam. Да ќе дојде? Prva liga. Kada prva linija Makedonska, ženski fudbal. Pa ništa posebno. Da, kada je bar, Ko je na prvo mesto? Ljuboten i Sasa. Ljubоден? I Sasa. Pak ga 12. Ke vidimo, i ti ga trnuješ. Ušte 4 minuta ima. Znači, ovi čepčinja imao sam patente, ulovi. Крупнина ова, како се паради се направи. Ќе се повреди. Zato 10 primi. Ajde. Ajde. Invita gol! Akcija dobro da napravi. Сега го дава че опция, ево го опция, ево го. Чим го дава готово. A zašto ne šutno? Може сам да пропасти. Ej, 11 minut. 11 minut. да е интересно. То ще е. Те се не мъчат.
Žigalnica mi iznenadi kakva igra. Da, bе vrijedan. I vidi golman što obrani. A? Da, Može DG da ga brani to? to je nešto neviđeno što odmah. Nevjerovatno. 3 odbrane, znači fenomen, 3 gola. Da. Što znači golman ekipa da. Da. 90% od ekipa je gol. Ti na čošku, na visoko ljaj, to mi faća. Pa evo se slobodno ti dali mi. Kako ti I na odgovara? treći izgubi, jer će prima golom za ovog ispasa. Ih spasi i prečka pogodio ovdje. Mita in! Ti To je, kaj ako ne koristiš primaš. Ako ne davaš. Što njen fut? Bello Coreo, merda. Reo. Marda. Opa si. Reo nije sad čiga. Pa mi ti su koje. Ovo je Telma otišao A ima me. u Matava. Prijatelj moj. Ne. Što beše? Mora bude. Kako ne? Dimovski je kako? Da, bre. Dobro je dobro, a?